Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Sarkar Meghalaya kalapan pau ya ke jingdon kam, jingyarap bisa hadu sispa keluar tingka. Nakatnat Development of North Eastern Region, jang ka Sarkar Pedeng, ban pentri kam ya ki artli ki projek sam di, lengba ki artli ki projek sam lengba ka water supply scheme, kawai ka bahak snong soyong hakani garilom kasi, bat kawai pat ka bahabak mara harilom garo. Ya kani lapan pau do Menteri Sarkar, bakmi ya katnat Public Health Engineering, kejela uba samlin mangyang, ubalay tu ba ka jingdon kampisa, kadai sapu prak lor tingka, nakabenta ka Greater Soyong Water Supply Scheme, bat enrupo lor tingka, nakabenta ka Bakmara Water Supply Scheme. Halor kini ki projek uba samlin mangyang, ulay tu ba ka Sarkar jela ka kemilanti, ban yo jingkarsan pisa, lengba katnat North East Special Infrastructure Development Scheme, bat naka Rural Infrastructure Development Fund. Namar ba lengba kini ki projek katnat PHE kanla ban penpoi di syaki arajar teli ki longyeng ha ki arpo teli ki snong. Nah sedang nak sayang ya ke ke ba tu ban saya kiwi lo nang ne de mentar ko mai kran ibon di scheme ni nampak tempat yo songsen de nampak lo ni de na idea for bio ai ko ma si spark lo na di stam dia idea de na ne set tu si spark lo ai la de na step par ko kumtai na ko mo mata kam ya la ko na sa ko de ni la ban pen kam hai kini ki bisa bila udang nam pele no ek yan pet inu kisnon beron kam in ai ke jingaram ba kinon so sinong bagi pai ba mesti tu kin yang man ya pada scheme ko ada ya pak konsep apa sport panas jadi ada semen kani ma sa ko bat ko wei dari pak marah ke ko tentu do nak cuba scheme ga pak marah berita terus scheme jadi kisnon kelabur beli ha nak try kan kabar atau no apa tulis no apa yang jar rumai kan real kan raspai kan pun ini mentah orang pak ya kan seperti apa nisip seperti ada nos dan yang lain ya kan ni nalai orang macam masih tu EP kan no kuar anda dengan orang lupa ni dapat pay ada apa ke banyo ada asumsi perspektif tapi kendai ke banyo propose kita nak kena sik kalau hak di sini pamarah itu kita cuma distrik yang track labu ni di sini itu di kehad kota juga sawung lagi bagi officer kan aro balik stay ke ba asin balik stay ke pamarah noi i bangsa ko ID ro pos langsung kan dengan soba kadon kam yang akan mengisah balik ke distrik dan kemudian yang pembangun di bawah itu. Jadi kita mendun akan dikasih saja nilai song perkatlang urban minister yang Hardeep Singh Puri ke ngalap pau ready berkaitan dengan kam nak mentakan kita revise meet yang dikasih akan dikasih buat nak lihat cukup ulong baik asal wasap meet sana kayak gitu kam masih ada kam yang lang baru urban minister Hamlet Dolling bagi bang perpau terus ni kerja umba perapsan kurang apa sentek kem dak utat ta nomor gaslo di kuntul mar kerja pi nyuk sa persen yang anda ada mar atau por mar sentinga ko nyuk a ta dai persen nomor ki kamru itu makia jadi sa nagaliang ga department gila to gila pa ini ka proposal sa finance pemincin na kalon ray na kalang finance kadang plan hi kumno bangin avoid ya kalon ng iyo scheme kay katar penyerap ya ni dan ray lang yimyo ya scheme habar se bende dulu de na kalang junga mo de kan ya way na ki finance company na ko ko sanda master sanda lawan di dulu ya bapak proposal kan mo dan kam tinggal iklan madu dan dari empat decide mentang lagi empat yo ke ika kritikal nak finance department nak kamla dalam finance department ban yo scheme nak urban affairs ingin hadiah dan hidon ke option ban yo dalam scheme maka kan ini semua pribadi
Tuan bimo jingnya abang penyai menteri mana makam. Maka ni kadi po sebelum kawi ke makam tu dia kadi lek kawan buat pak lawan pun. Sampai dia pada ni ban siang dipat ni masuk kemudian jingnya tan nomor ba nilai keren berkudi kembun di cakap ni dan po sebelum ada dengan cakap. Dengan kudi rumah tak nilai Thailand. Kaya ke mana kena PhD ke kuat ban menteri suai kam mungkin bu ya proses kok kan piludi yang Islam ni bagi ke supervise ya kam ni. Why? Mentas tahu ban high connection ya ke power supply ban pom ya ke cepat jua. Hajing Shah ni ke pisang asal kemudian kamsu orang tak kena up setengah puluh ke power department kena high connection ya ke power ya ke PhD. Bagi ada dek baru terus pemar bagi lanji ada dia tinggal ada zero yang bisa support NECL. Terus soal ini staff connection. Banyak pom itu. Banyak pom. Kini dia ke kampung tu ia kena baca wahai berkau itu. Yang berkisah macam katu bani. Te hang tu kidon kijing kendiat kidon kadi kalum horne. Nam kan mau ke keteng itu sino. Te kini katop tadi banyak yang tu bagi pipeline di banyak yang tu. Bagi tu sino kami yo ini ke ke di mana ngaruh komunistan jadi banyak aksi pertama. Baru tanya ke dia orang lalak besar itu. Lapar bersama dengan IDF pemerintah nam tak terus itu ini apa sebut bahaya ni kam soal connection yang kena ke power department mengilang ketika di negara juga komunistan ngalang badi panai no syah yang reki kailan jong department mereka don pendam nak try support kandidat ke depo